Октябрь чакырабыз. Главный бой вечера. 45 килограммдық салмақта. Арет Азатбеков Мырзан Айман. Азатбеков 45 килограммдық салмақта Мырзан Айман. Октябрь. Главный бой вечера. Спортивный клуб Ахмат. Ахат Турсынов. دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عن دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عن هبوا يا رجال ليلنا قطان هبوا يا رجال Demek Gökburç'tan 45 kilogramlık salmakta boy 1 metre 160 santimetre 15 yaş. Sportivni klub Mırzan Ayman, trainer İskenderlu Abbas, Mırzan Ayman. Aret Azatbekov. Vatandaşı Kızılburç'tan 45 kilogramlık salmakta boyu 1 metre 65 santimetre 15 yaş. Sportivni klub Ahmat, trainer Melibayev Jasur, Kaymanatı Pushkin Kızılkiya. Aha! Sporcular ortamı. 45 kilogramlık salmakta altın korucun betişi. Katura kolda koyuz Kızılkiya. Şaşma. Sen bak. Çek taşla. Altta kol taşla koy kol taşla oynuyor. Kolmen kolunu tek. Kolmen atanmen. Pushkin, давай! Dayanıp dursun Azizbek Abdülbayev. Kolundu. Dayanıp dursun Aybek Jumabayev. Ahmet dayanıp. Хорош, Pushkin! Demek жеңишке жетишти технический давление менен. Кайманатты Пушкин. Аха! Boy qanday bo'ldi? Yaxshi bola. Yaxshi bo'ldi, o'zing tosh kет.
Tilmen Tursunov Faxarjon 45 kiloda ko'z to'g'ri. Ket to'xta yaxshi. İyilik. Kürek. Matını Hacı Adakana, Derece serüstü ayakta da sağlam toplumuzlar. Bu kazan inşallah daha çıksa. Allah koşuyor bize olsaydı layık koşu komitesi koşuyor tinç olur ama olacak. Kızılkaş karna var zarga şol kızılkaş koşuyoruz. 53 kilogram sağlamda boyu 1 metre 68 santimetre.